Umlungu uthumile yathi uthi ufuna ukuthi face wash kumbe uthi face bathi ngibone ukhohle ukubhala lento yathi ku list ivasilapha kufanele into sula buso bakhe moisturizing body asin body pop kumbe body yini ngikhona tisho nje vele lokuje vele ngasukuthi ngibangela stress okay rooibos man ngiyambona moisturizing but lokula ngaphansi bathi yini organizing organic okay akufana ukuthi ozama into hey guys into debe nonkindini man into nalo ibobo wathi hayi uyangiyeka African into lengitsino yona sona ngifunda namagama lawo base i-rooibos man refreshing face wash okay at least utozama tuli hayi mina kwakhe yena nebelungu bathi face scrubber kumatima kubi konke lokhu nje kuphuma la kulo tshani lokhu tshani lokhu sathi sivwa la lokho kuyi3 nje la sebasifakela lo chaphela sekudukane edlochayo base kuyini bantu babakunika ezini basi gift lo mlungu atofuza ke store aphume kimi ngihlangane naloko angeke lo waphela kumtshela into letini umuntu umbhalele lista kabuka kabhali akathe umendela into tiba is nyalo nje ngoba ngombekela at least phela ngizamile ngibuka ngabuka kusukela ngo11 solo ngibuka letinto la endlini yakhe ngithole lokho uthi ekuseni mina ngithi into dokugeza ini uya complain mina ngibhalile list engayibeke efridge umuntu utongitshoka ukuthi uyogeza ngani ngiyombekela le body vase khume nje mlungweni nginethi inkinga kanjani mina shame kuningi